От холорго ортотунан телбит, тимир силлени тиереселейбит, котой көтүтүнен куугуну көппүт, тигр теңелегенен тигини сүрдүбүт, килбеннах боюн кихи, киллийбит чыңыс саллат, жоройду атын аттан, ытыгылан, чурапчулугун алагар нехилиегер аяр бөлөкпүт анаан менен тиен, оголутчулах артиллерист Гаврил Дмитриевич Протодиаконов бир дойдулахтарын, кескиллах кенчääри ытчатын жоһуннах кепселин көрөччүге тердери соруктанныбыт. Кайдактаах да дириң далайдары туаратар, үрдүк каялары дабайдар, оттах кыргыһы толоонуттан этеңҥе ие сиригер, ереме жетигер кыйынан эргиллен, алгыстах ал отун арчылан оттон, уун уурал ологу ухансыбыт килбиэннээх боюн, чакчы да иитиллибит ие сирин кескилин иннигер, төрөөбүт нороотугар сырдык санаанан кыырая көппүтүн, төрүт сирин, арагас далбардаах алагарын талааннаах жоно сергете, саргылардах кенчээрите от каракка көрдөрөллөр. Кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Сто кораблей, 5000 шведов, норвежцев, финнов и других на Русь переплыли за победой, но русские разбили их. Прозвали Невским Александра. Русь защитил от шведов он. Ему Россия благодарна, а он глядит на нас с икон. Русь моя, великая держава, много претерпела ты невзгод, но всегда служил тебе исправно твой бесстрашный, преданный народ. Поля Куликова славою покрыта, Дмитрия Донского имя не забыто. Он как воин бился, княже сняв доспехи, и его заслуга — воинство успехи. Дмитрий, храбрый воин, был герой, отец, символ славы, чести, сын Святой Руси. За Россию, матушку, слово вознеси. В нем большое сердце бьется, в нем сполна духовных сил. Силой воли полководца Бог стратега наделил. Навсегда
величие славы, с удивительной судьбой, где Румянцев бой кровавый, где Кутузов смертный бой. Русским был, жизнь и подвиг торопил, слабинуш имел под сердцем, матерь родину любил. Тот подвиг ветра не сотрут, и нам в наследство остается его огромный ратный труд и смелый разум полководца. Вдали военные страда, все те солдаты, наши деды, но в этом имени всегда нам четко слышится победа. Недаром в майский день страны, когда летели в небо флаги, в знак окончания войны он расписался на Рейхстаге. В грядущие годы летят, легендою стал он для внуков, прославленный русский солдат маршал Жуков. Нашего земляка, легендарного артиллериста Гаврила Дмитриевича Протодиаконова. Мы, наследники Победы, посвящаем 2025 год славной победе советского народа в Великой Отечественной войне и 115-летию великого воина, героя-солдата Гаврила Дмитриевича Протодиаконова. Гаврил Дмитриевич Протодиаконов, он всегда с нами, навсегда. В строй живых записан он навечно. Это жизни дни его вернулись. Он в нее хозяином вошел. Именем школы и улицы, в ярком блеске добрых, смелых глаз. Он живой и памятник в сквере. Вновь и вновь приветствует он нас. Östök bestada kalan bugün sünne bul berbete. Ağırlıktık parçalan elbaqtan kalkir bite. Üstegir vodun uğran, unuturı ol helle. Elere uderge uğran, artilleristler katiller. Seriyonun sadesinde, afsonlakten uğradıstar. Adammat kendinen terge. O volga karakta ustan. Ağlar, Cakıtatın, sağ komandire cep verdi. O jolanı, çıkarttılar, tepsin ağır ayılaklar. Zir ıtanıyan, titristik, kıhıp önünden tüllendi. Vodu, vodu, vodu. Ertaq komanda satırır, nemes üstigir kutu, karşı soğuk, snarat ıyılır. Umayda bir tigir tanka, hurra! İkis eme alcanna. Ey tühünen kebeğin eretler. Üsük edin. Vodu, vodu, vodu. Saka kamanjir kadir. Hurra! Nemes besin kotta. Sir iya kıtta uratır. Nemes elbaq tigir olmayda. Kırgız bol butkan odugar. Seri emiske. Ah barda. Probıtan gün bıgar. Mandır, xadot, sağa giyde, üz bulduttan miçerdir. Komandarım Çuykov beyde, kursun boyunu ağardalir. Malaca sağa, en giroygun, general kine xamaqtanna. Xudugusir qahun qotoygun, üye sağız tuxarı umnuma. В нашем Отечестве есть имена
И помним их свято с любовью. Их подвигом гордится наша страна. Сегодня мы вспомним о вас. И вечная память героям. Герои тех дней и сегодняшних навеки останутся в наших сердцах. Легенды о подвигах сложим, о наших прадедах, дедах и сынах. Давайте минутой молчания помянем ушедших века. Их подвиги станут преданием, и память навеки жива. Мы гордимся нашими героями специальной военной операции. Колесов Александр Гаврилевич, Евсеев Филипп Александрович, Неустроев Алексей Михайлович, Юргин Игорь Васильевич, Егоров Дмитрий Николаевич, Евдокимов Николай Владимирович, Соболев Николай Сергеевич, Максимов Радимир Дмитриевич, Григорьев Андрей Николаевич, Куценко Дмитрий Михайлович. на голубой планете его хотят и взрослые, и дети. Им хочется, проснувшись на рассвете, не вспоминать, не думать о войне. Его хотят все люди доброй воли. Нам нужен мир, чтобы строить города, сажать деревья и работать в поле. Нам нужен мир навеки, навсегда. Год защитника Отечества. Это время, когда мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто защищает Родину. Пусть этот год будет наполнен новыми достижениями, успехами и победами. Россия, край святой, державный, защитников твоих не перечесть. Твои солдаты путь проложат славный, имея мужество, достоинство и честь. Кодом защитника Отечества. Да здравствует наша Родина! Ура! 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 Биһиге сколабыт чурупчулугун чеппарен эхелиэгер алаагар арта сколата атырбыт артиллерист Гаврил Дмитриевич Прододьяконов атын сүгер. Гаврил Дмитриевич Прододьяконов ақсыны сүрбағыз күнігер 1910 сыллаққа алағар нәхелиегер төрәбіті. Сетті класстағы сколаны бітерен баран алағарға салғы чуталлауыта. 1936-39 сыллаққа сылаңға онтон келін чеппара чуталлауыта. 1941 сыллаққа балағын әйіні өз күнігер армиян ырылдан ие дойды көміскелігер фронға барбыта. Серийini түрден 5 мм дақ пушка наводчигенен сағалан, онтан серий бүті үті 7-16 мм дақ пушка командир болбыта. Советский Союз 2 төгілләқ героя Василий Иванович Чуйков командирдақ атырбыт 6-2 армия 7-9 гвардейская стрелковый дивизия сулус палаута. Салғы Украинаға, Польшаға, Германияға серелеспіді.
Днепр, Днестр, Висла үстері туран өстө ғұрыс қаласпыда. Сирий кемегер төттігіл бағыран госпитальға сыппыда. Сирийге қорсын бұғыларын ен ағадойду серийдің 2 степенна қоджанынан, үстігіл Затвагу метеллерінен, Сталинграды көміскәуінен, Варшаваны, Берлины лыйын, Германияны кайыйын метеллерінен ағырадылымыда. Сирий кәнеттен Гаврил Дмитриевич Протодиаконов 35 жыл ұстата нәхеле күтчаттарын итиге өретиге өлеләвіді. Үліға сетиелерін ен 1965 жыллаққа Норот өрегәретін туйгуна, онтын 1970 жыллаққа келбеңне құлетін ен мәтәллерін ағырадылымыда. Улы көйяғығын сылы болары тұрар. Үні бейе туға уақ Гаврил Протодиаконов герой бұд. Бастығы шүтілім әті. Кені болы мен мегітті бігге вереметін юлай класстен бары. Онды кені вереп біді. Үдді ұстырулай ұшытал әті. Тәуінді кәден мандадағаны кәдінгі тет уақытады бұл манда өз сылыға десат сәбедесінен өләбіді. Кәдінгі болы ұсколания оғылары проблемка денгі оғылы ұруға ақтырады. Ұшытал банамын бұдық тоғы үлбітін қоған. Герой қабырысқан анады. Улу көйі өрігөйгер ата хола аттаны, келбеше мұрамар тас кәйістеме сақа қотойы. Улу ұлтчы өріге, көйі күнім көстіге, керек үсті хименен геройдың кәтіге. Улу омық күлсияна, тоққа хаяқ уақтағына, көре омы олчада қабырыс бүттігінна. Улу көйі үйрітігер әдер саат Tün siyettiğe, seni tolan ürdege köyü ürgün üllestiye. Gençlikte koha bir şey var yani. Sonra bu benim, bunların kelime tahattığımı kohan soruyorum. Onda da bir mandaki yüzü kohan gibi de, tabi oluk kahana alardı. Benim toktar ben. Uçakkadan, kergelmeden, ayaklara, tulalı ayaklara, tak tuğunan çe. Yüksek çatıka oğlanmaz yettiler, bu çok kaldı yani. Kendi teröristçilerine süyüskünlük sahibi bir yakka diye. Bulurgulu, yönete bunu süyükteni bu süyü biddek diyen, bana vannak diyen, bana hüstet diyen. Onu da hamıgılarını olukka aksan diye tekini. Bir yakka kırı olattığı aksanı bilir bullakında ödeyeceğim bulukut diye. Ne yapıp toku yönete bunu hırdıkkat Allah'ın Yörekka biliğe diyen, onu beyte gidip şutab olan toktur buldu. Nar onu hıddıkka tüyoga. Ondan hanada toktu hıccan, kırı tabi oçuğu kırı parta tutmuyuna hıccan, uro bütütü havada bu çançıkbıta taddı olan kırı. Onu bulmanda battak budu havada kendine kötürü kendiden bırak ağlat demeli, olattar diye. Onu da o taddır bağayı bulurgu masıyı kanın debbet öte tamamadan Başçılığı anahanataka müşkili tuğra diye onu bir hatta bir yapın nagalı değil anahanataka onu kitçeçi bıraktık kırıya bir bayanına hoştu giderdi. Kelim bollağına oskolu olur ulakla olur var bahane kuş iş sorun diye etti mataskıllar da. Acına ko mataskılda ulakan bu hettiske gidiyorlar olur altıske gidiyorlar olatları de ol mataskıl gittirebilirdi. Ebaga giyer. Tabii ki bayanlar hoş. Kiyete portupiyetin kete hacerte. Onu bete dağına havalar girer olduk. Kiyete havalar bu tarafta stokta havandan kurduk. Onu istediler keleydi. Onu bede hada dedi. Onu te çoktular kuni betin kadar çok iyi olmadı. Evet sakava. Onu hendete göğüstünü gördü demedi. Ulumutça omuk olatları gıttahıydı. Te uluğu iyi olay yine sakava. Кергенинен Прасковья Алексеевна Рудиналын 9 оғаны ұлатынар бұттара. Кенелер бұрас, учитал, инженер, авиатар, онна да атын иделері бағаладынар республика кент туттар үтөлі хеджонлары бол бұттара. Мен adım Протодиаконова Паша, 100 класс веренәчетебін Гавриил Дмитриевич Протодиаконов Хосенебін.
Тоғыстан тұрдақ чүрөпчіға, ұры құттақ чөп параға, түкірік күрік ұяласқа, түрәбіті қосайам қабырыз. Етілі илімнен, бұлтан алтан ағабыта, қылы сырса оңя бұта, бұқатыр бәрті бол бұта. Гаврил Дмитриевич Протодиаконов олар бұталыға кенемәсуіне бігін хәлек бітігер, оғыларға сүрек бітігер өрі тыннақ. Бұл лукайы ағуансылы боларын бұхетінен бігіге бидді жолақ бұт Сталинград әретін қайылаға Гаврил Дмитриевич Протодиаконовы үйететіге бігілі әбіт. Олы бітір аспысыллаққа бігігі ұлыспы пағылыға Степан Анатольевич Сагдаев кәлігіраттағына нәхілене көддіғін. Олы бітір бігіні әлек бітігер. Улуста хамыгар балайме үйетети бар болағына Якутска коракка үйетети тоғынан төкәддіғін туралар. Оны Степан Анатольевич ұхата бар баққа Радика Меркиден Евгений Николаевич мәрігіт төкөссен. Күн бүгін қолырға Витейш Протодиакона памятнигі. Онна жа аналог пушката оңғылдан ехер. Оннаттан жа улу көйі ағуанғылығар болан мероприятиялыға чуолан пока бұлан бұйтінен ұмайын ағыс күнігер тұрурықтапы Якутска коракка. Кескелбит туһугар, кыржыкпыт чеһигер, кыргыспыт корсун бойын, төрәбит нәһилегин бүттүн народун кескелин төстәбит бойын учутал. Гаврил Дмитриевич Протодиаконов атын честәктик сүгер. Алагар орто сколата дойдуга ураты берениләк патриоттары итен үйрәтен тахарыга чакчы да сетимнә хүләне ыдарабит. Нәһилектерин историятын, көн туттар жонун, оголар ага билеллерин таханан, спортка, байынны үйрәкка эме бастыңнар бола үйнен тақсаллар. Чеппара эбе корсун жонун аттарын күргөмнәктик ахыр күн жыл өссө дириңник үйетитер. Ол курдук бу осколага саналыны кабинета анан менен үлелиребит. Бу кабинетка алагар нәһилегин корсун жонун материеттериттен сагалан, аныгы технологияны туханан олок чакчыта болбут история кәрәһиттерин булуакка сөп. Маны серге анал баяннай жайыга корсунлук октубут эдеркен бойын олаттар аттарынан саллат парталара баллар. Be